Россия бутун Авропа хавсызлыгы үчүн телүкеледир. Еллар давамында Москва, Америка ве Русия арасындаки орта ве кыска мензилли ракеталарынын жок этилүүгү акындагы мукавелени боза. Боктай вечеринин Давос шаарында кечирилген Дүйнө Иктисад форуму убактында НАТО баш кетиби Янс Столтенберг деди. Онун сөзлерине көрө Москванын селелануунда ясак этилген ракеталар бар, шу себептен НАТО ве онун ортак мудафаасын кубетлештирилүүгү үчүн Америка Бирлешкен Devletlerinin orduları Avropa kıtasında öz bulunuvunu arttırır. My message to the United States is that actually Ортақларымыз күйетлешкені көреміз. Бүгінде NAT мемлекетінден бірісі, еллар девамында Москва, Америка ве Русия арасындаки орта ве қысқа мензилли ракетанын жоқ етілуі аққындаки мұқавелені бозғаныдыр. Бұл анлашма бұл ракетанын қоланмасыны ясақ еті ве біздің телекеслігіміздің кефалетідір. Русия есе бұна бақмадан Авропа яны силаларыны арттыра.